Nĩ thikũ ya gatatũ rĩu kuma nyũmba ĩno ya ngoroba 8 ya momoka mwena wa Ole Nairi Ololua Kajiado ya rũgongo, mĩhang'o ya gwethana na andũ ana arĩa marerĩkana gũkorwo marĩ nyũmba-inĩ ĩno ĩgĩtwarithio na mbere. Gũkinyĩria rĩu ũmwe tu gatagatĩ-inĩ ka ana aya nĩonekete na gũkũrĩkana, gũkũ arĩa angĩ magĩethanwo nao ona thengia wa mĩhĩnga mĩingĩ mĩhang'o-inĩ ĩno. Yusuf Mohamed ni munini wa kamishona Kajiado ya rũgongo. Mnavyojua jana tuliweza kupata mwili mmoja, na leo asubuhi kwa wale famili mbili zilikuwa hapa, kwa kupitia msaada pia Red Cross na sisi wengine wote tumeweza kuidentify ni mwili gani. So mwili ya Moses Otieno ndio imepatikana. So Moses Otieno alikuwa mmoja katika wale 4 ambao wanasemekana walikuwa trapped hapo ndani. So tunashukuru tumepata mmoja, na sasa hivi bado kuna maofficers na team the experts wako chini huko kwa basement wakijaribu bado ku track. Mbwa wameweza kutuonesha dalili ya sehemu mbili ambayo labda huenda tukapata mili hapo. Sasa wenzetu wako huko chini na wakijaribu kufikia kufuata hiyo lead ya mbwa kuona labda tutapata wenzetu hapo ndani. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa nyũmba kiumanirie na kũmomorwo nĩguo kũhe mweke mĩhang'o ĩno gũtwarithio na mbere, gũkũ arĩa marĩ na mĩako magĩikĩrio rĩtana rĩa gũtigĩrĩra nĩ magĩa na wĩigĩrĩrĩki marĩ mĩhang'o-inĩ ya waki. You require like a 1 by 1 meter column to take such a kind of a building. But here you can see is a 200 by 200. Something very small for maybe 3 floors. But I would also request the engineers of Kenya, the board that controls the engineers, to come and do the supervision also and try to get evidence as the demolition is going down. You can see the kind of mixture that is there. Family iria ihutĩtio nĩ ndeto ĩno ciũrĩtio igĩe na wetereri rĩrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere. Mara nyingi tuliweza kupata shida ya visibility kwa sababu huko chini sasa ni giza sana. Ndio hata sababu moja ya leo kudelay kidogo, tulikuwa tumetisha some more equipment kutoka Nairobi ambazo ziko na mataa, wale vijana wanaweza kuvaa kwa kichwa na waweze kumulika na pia kusaidiwa na hewa huko chini. So hiyo ndio imekuwa challenge, but tunashukuru tunaweza kusaidika. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ole Nairi Ololua Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.